Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu sini bicara tentang gal kegiatan dati salam dan tanyatan. Oni rakati sinaga saja karena udah beri tergema adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajrul Daud bertujuan jirtu sini bicara. Pengarang tanah jaratu negeri jara. Ayah apa begitu? Sudah Wayan teman dekat dari dulu kan? Jerman tanah. Wayan. Arun segala mama juga ganti. Hah? Aku mama ganti mau. Aran tanah lagi ni lima lama dirade. Akas tamu dirade matan. Akas. Bari itu haji na panisi na dechasi ini deh ini. Kalau tinggal biru kurre. Wanda kan ruas reti mete kan ne biru deh ini tekane dua kayaknya lagi. Wan sih nak mandi itu senin kan nabi. Nirasi itu senin kabala. Amma nuidu kita dechasare demi wallo ni. Ne an birat tapi juga makan boleh suci tu ni kan asal miti sama pakai sinis wallo lalu isderon sekian anu tara kau dikan aja ni ane terkaya kerjaan ada nama lewat di sana mak kabar bana ninjil ama sabab asani aja nirasi di nara kan ni follow aja aja gana mana tu fuda aja berada ni nama juga ada gana mana fuda nirasi itu sekarang ni cip berada ke kan ni pi aja cuma di sini ni lalu ni selana kan ni sini pi cuma di sini ni ama Gizian tu bukan kalau mana jawab lisa kita mani bana ta ina garre semua mana hai anak maka ada teman wani nak piga de pebu wana hai deratu situ ga jole terge ka be demo isa ko tera kana mon man Amal tinida mal ma kuidaw. Amal tinida. Anturanis malaka khiyan sara barbadi malo an barbadi qabu amma ma malaka sanara akas no gode buya nuidu jalta egese ana police khiwani ni sara barbadi qabu anis nabiret nalle gwa gafatani qafatani si la adaro ko ampato miti bar dugare singittu raille repita no singittu jirte kawana mo to koti adille no jaketo isa bira elle bakenya gara tanga no gara matisna wujire tanya tello inni ta tu bira ndor ka yete no tarakata gor hada juta amma garu ina garre hatta jawali wala mana khaisata kuno hana puledin dime na machi mana khaisa jawala ju jawali le kuno kamatta sereza no bira la ampari naregi inimne aaj boke jole de serti nimne safude martin bi khalisa Biya kaya bar, yani fi fuchi sanjira Nim kuno arkan tana khalela gorede nimbe akkati kisu jirtu naasi geese bira deeme wiisa makenya mamma jolle sodadde deemachi halkan sana kan sigode narrat akkasi gode ewa si fuule si geese jolle yoo kana dufte gee sodadde din deeme namachi amma ammoo fite si duuba dubbisin deebi amma fiti niiraa siitis hayyee hor niiraa kanne halkan egaa makenya yeroo sanii dhufuudhaaf sodadde hayyee biruu galgalaan ganama guyyaa keessa dhaqayyee deemu amma har'a giseen dhufu Uno ina garre darsa samale darsini kira manita tu banata ani kanis ini mana adi majul nayene lesh mattu nagafatanu na asi gawa tu me him ta moni me jolet enyutti jolet desani to akam jechu lakenya namni kana na godi sette tinimne nare way akanamni akanni na akanni akane na gode ni garte arkite jirta malif nerkin malif ninimni ma himu du bezan si indem ne mese sabira sonro olam indem ne zan sabira enyi jalle isabra mal tadaga kaban mal bolani yo isabra ay zara gabar nira nakanne namnu kuna mane ni kap nira le or narra gesi jer kan nakanne nare gesa antuma me biti tuma me an hannak mana sa kaisan dai ne ni be gadara to bara kati sila hanna lakin sila inni nare akkati hanna lakin akkati bakenya wanke dideite akkati ara mana san kese teise imbo udette imbe rogen jala la sati fi miti wanke ti male wanke san arganna inni se tuttu ina wasinge jinna ni male nimbe ga asila jalqaba dura jaalala saa qabaadde jaalala saatiin jaalaltii waliin nu fidde aadiidha amma hordoftoonni kan na arrabsu jira isa kan arrabsanillee rakkoon qabaan arrabsanii ana quma kiyya irratti hin dubbadde haa galatoomanii kan arrabsellee obboleeyyan dhiiraa obboleeyyan dhalaallee ni qabanii isaanillee ni garuu rakkoon qabaan koomantiin abbaan fedhe kan arrabse diinuma narraa dhiqatan maaliif jennaan maallaqa kana akkaataan itti fidi أنا تبي جاباتي بيجتنا دكتور بيخرب بيوجي. Ugo berdoro kati berdiri. Garu أنا ربسنيس دينو من رأيك وان نتي داني اللي إنكبني بعدين أعرف سني هاجلة تومني خنا أعرف سيسي أما ما أم فنيس يرو نجاكتن كان فدا بليجن كي يرين قد كاس نقوله أما فنيس. Badara tu mai tadi. Yo mutaan kuni isasene. Yo hites nutti mida. Fakenya nira te. Nira te ni jirti. Natti falle bar nira nakanne.
Yoo dhugaadha fakkeenyaaf aartee halkatti akkana na godhettee fakkeenyaaf ijoollee sanitti maaliif hin amma ilaaltu qonna dhaqee aartee barniin beeka. dubbiin taane natti naasee. Amma dubbiin taane na Duuba naasee. isa dhaga nama biraa nama wallolanii ni qabu isa dhaga. Hime naan jettee akka ijoollee teessanitti. Himuun qaba himachuun qaba isaa akkana na godhe eenyu kanas godhe isaa akkana na godhe naan jeeni warra kanyatti obboleeyyan biyyatti madde obboleessa qiyyaa himana geessi. Tamaa. Haa isaan gaafadhu yoo irraa quban qabanne isaan quba qabaniiti. Isin tuyde ijjiini gaafadhu bika geessan. Ijoollee qaba. Ana ifiifu kun akkam jeen gaafadha leesumatti fannisirraa maal qaban? Ni qaban qaabba. Fannisnaa tumee. Qabaannaan hin tumne tara dura. Akkam? Hin tumne isaan qabaannaan. Sananaatutti godhe. Ammas bara eeggatti matte sababa isaa gaggabdee biraatuma irra jirta. Tuffii obboleessa kiyya tuffii fi mana na dhufanii na tumanii bara. Dhageessee tuffii ijoollee teenyaatii fi mana dhufanii na tumanii miti. Anis gaa waan ati fittuun si eegaa naa jee waan kanumaan dhalaadhaanumaan goone dhiirti akka isaanii jirtu jeetan itti fide. Akkas amma oggaa dhuftanii isa na gaafattan qaanfadhaa kayaa arrabni biraatu na jeese. Awwaan kiyyoonni ni isin gaafadde malee. Bar mucaan kun karaa daroonni isin jojjuu bari. Shaffaatee fidiyoonni isin gaafadde mucaan kun bari karaa nagaa deebee niiraa taatu nakkanne viidiyoo sana garuu nooltu. Laanna dhageeffadha. Karaa nagaatiif jinniin wajjin naasanii abboleeyyan kiyyaan. Iluu dirree bar mucaan dhabame bara amma. Kiyya dhiiga saree ta'aa jira. Maaliif jennaan. Waan hakimaan dheetes naarraa si fuudha. Fuudhee daa'uu naarraa si fuudha sanis. An jalqaba duraates fannis obboleessa kiyya. Dhageessee way wal beena. Fayyadabasaa isan nageesse amma immoo maallaqa kiyya nyaate maallaqa kiyya naa kan jeeni miti maallaqa san amma isin inni kafalaa jeemi engadda guyyaa mana hidhaa dhaqe sanii maallaqa namaaf irraa hin kafalaa obboleeyyan kiyya nan baasinaadhaa dubbiin tun natti deebitii jee maaf irraan fixinii bahee maal dubbiif godhe dubbiif godhee maal godhe waan tana balleesse naan jee hayyee boonarraa fixi dubbii tana waliin nu araarsi jee niiraan akkanneef hin jee baran. Sikkanni naana isa qayyisame. Nira achiin kaa deema halkanii michi halkanii mana jira halkanii siyaasa achi dhufa ijoollee teessanii sodaadha fuudhee achi kaayee deeme mana isaa niiraan akkaaye taakimaan dheettes hundaa'uun hin kafala jee nudduu fixaa jee amma immoo deebinaa meeshaa isaa hattaa jawwaa laawwichi uffata isaa guutuun achi jira isan garre. Anaaf fuudhe. Maaliif beekaree namni wallola qabdini isa kana hin jiru. Isa na gaafachuu dhufte moo dhahinsinni na dheessan na gaafachuu dhufteeti. Lachuu diree fakkeenyaaf dhahinsas barsi gaafatuuf hin dhufe. Isa hoo fakkeenyaaf tarii ajaa'iba qabda namoo isin tarii yoo ijoollee ana obboleeyyan bishaan narraa dhiqimsaa bishaan narraa dhugaan laatti harfuma narraa gabbu'ameen isiniin kun ajaa'iba qabdanii dhageessanii. Jaraatu bara ajaa'iba. Anarraa laa abbaa if kabajaa ammoo if kabaja ana bakkaan an geedha ingilta rabbi malee namni beeku hin jiru dhageesse. Aboon si bira hin jiru jaraatu. Na bira jiraannaan leeshittu bu'aa fannisuftee na gaafattan mana isaatiin eega keessaa beef mana isaa dhiisee. Mana si gaafatu hin jiru jaraatu. Taas gabbaa'ee lolini. Mana miti kan si gaafatu jiru. Mucaan kun darsa jawwaala waan qabuun taphachaa bade mana keessaayi. Ijoolleen teessanii tees nutti miidhaa bikkuma jiru dhaguufi malee waan biraatii miti maa heeta maaliif akkana goota siin jechuuf miti. Ijoolleen teenya maalitti qabxii Itoophilees haa mana geeffatan kun alhamdulillah. Heeraa jira seeraa jira heeraan dhiiga kiyya baafatan malee yoon akka fedhe na godheesi maalmattu isaanu maaltu geeyoo maaliif walgan isaan akkas. Nabo wallahi maal jechuudha gaa. Barattoon nutti miqaa. Maaliif quba qabdaa barati bar quba qabdaa na dhoosu jirta malee quba qabda yookiin ijoollee ta'ee fuudhee ciide galgala jechuudha. Ijoolleen tuttan. Har'a. Gaafa daangaa. Obboleeyyan kiyya maal isarraa qaban obboleessa. Si jechaa warri irraa qabanii fi miti. Naaf jecha maal heeraa jira seeraa jira tumamee miti karaa lammaffaa heeraa jira seeraa jira. Ayi bar niira duraa waliin ni deessu niira dha duraa. Naddoo qofaan humna ni qaba. Guyyaa dhiirtitti dhufte immoo mataa isaa lafa qabee deema. Batayyi duraan niiraadhaaf si deesse yookiin niiraa san kafaluu diddaaf si deessu jira. Siboo wayii. Amma niiraan akkanne ammalee isa qabdaniidha baran amma isin malee namni biraa bachiisu hin jiru bara. Akkasii nu gaafatte ana gaafachuu dhufte. Eenyu gaafadhare suma gaafadheetiin bikka inni jiru bara malee. Naaf quba qaba obboleessa mana isaatiin beekamoo bakka inni jiraatuun beekamoo maalittiin isa beekaa hin barbaade fannisan eessa walgara. Akkan daameen agarte waggaa dhuftee na gaafattu maaltu si dhagamasi. Eengatti na jalaa baaftanii silaa dubbiin tun har'aarra hin xumuramne. Isuma dubbaan abbaa rabshaa si fiigachaas hattoota ol geesse. Nuti yookiin niiraa isiin kafaleen hin jenneen bari isaanis gaafasanis. Hoottu niiraa ta'e hundumnaan barsumatti ta'e gaafasi. Zaampedee ni dhaabaasaa jettee inni dalgasan. Dur jirtii dhalaan halkan yaamamti.
hanna keessanii dhuftanii ummata maallaqa nyaachiftanii na jalaa baaftan malee dur jirtii dhalaan nama dhufti halkan biyya arabaa jirraa bar dur jirti maaltu isin dhagame sheemin isin qabdu siisin ani sassi dhufee biyya wajji dheeyinee bikkuma ni jiru nagarsiisi niiraa si amman si kan nan nanni ammaan isin kannaa miti maallaqa kiyya midgaan fudhadheetiin laal bitaachaan fannis isinii baasaan isin hin jaanis ammu qoffalaa miti ammumaan tana ta duraan kuttee dhiisinurraa ammumaan tanaa bakka jiru natti eenyu isa leeshittiin isinitti bakka jiru naa hate akkam jechuun isinitti mana isaa jira reemannis hin jiru watta jawwaala dantaa keessatti buna bira barbaadanii dantan jirre keenya wanne darraa qabdu bar niiraadha niiraa san si kannina anniiru matee san sanu hallayyaa haadha teenya amee niiraan ta'e isarraa siifuu namalee miti maalurraa manarraa wani qabda wajji nyaatan isin hundinuu siifi fannisi isaa yoo wajji nyaachuu nuka nite dara fakkeenya gama san yoo wajji nuka nite kennuu miti yoo wajji nyaachuu akka isin bira dhufee waa jirraa gudde maaliif isaa mormitan sa'a 24 hin mormine isaa siifis mormuun dhiifne si viidiyoo laalutti hin jirtu samalee si jecha looluu ni jirre daraartuun si jecha nu barbaaddi ijoolleen daraartuuf ammoo nu galte karaa nu dhiibsu kanneen nuti ichitti waywaatu jirre eenyuuti hay viidiyoo laalu naaf jecha eenyuuti ati ma eenyuuti nutti aru jirti naaf jecha dhugaa naaf jecha ati eenyuuti nutti aru jirti bari isaa jecha eenyu jecha isaa jecha malee mee isa wal geenyu bira maalummaa fi sinna jalaa baastan maalummaa fi isaa amma walqixa isaa siifiinni ani sumaatu na fidee na fakkaatti udeen gadduma sanu akkaan ante osoo gartu dhuftee ammas eessa keessee fannisiin eegamoo fannisiin kufa qabachi